Ćao, opet ja. I danas ću pokazati kako raditi najlakšu kosu. Kada idete na fakultet ili tako nešto, da izgledate. Možete ovo sa figurom, ne molim se. Ovako ću vam izgledati. A to ću vam malo pripalo, ne molim se. Da ću vam to pokazati. Skinite gumicu. Gumica mora biti elastična. Stavite sa strane. Uzimate češlja, treba podići ovdje. Uzmite mali deo šiške, ostavite tu. Uzmate gumicu i ovdje lepo uhvatite i ovdje lepo uhvatite. Kod zdoru uhvatite gore. Lepo češljate da bi vam to lepo izgledalo, ravna kosa i tako. Uhvatite rep. Čvrsto. Tako. Možete uhvatiti lepo i opet češljati kosu. Sada uhvatite jedan pramen. Malo deblji. Stavite ovako. Onda ovako. Ponovo. Mislim da mi se ovo pohvatila. Evo ovako. Idete uz tu gumicu, kako ste vezali kosu, tako ćete ići i se pravilno. I možete i sa šnarom, možete i bez šnara. Ovako. Staviti ovdje. I eto. I ovo možete isto sa figurom. I evo kako to izgleda. Ako želite još saznati, ostanite uz nas, ali za drugi video. Ćao.